Julor nakaslem jong unongsan Hima. Ha Kawei ke jingja hanin kamit Kawei ke auto truck lembat Kawei ke JCB kila light salit na ke jingkem ding hadin ba arngot ki Runar ki bomla satya ban itho dur khmat kila let ban Kawang Petrol bom ya ke phalau Ïing jong uba Lovakov nongshli ha Umsning Patarim kumbala yo jingtep layat hu bakate ke jingja kalaja ha kapor kumba shibeje arpho minute menstep bat dailing ba ke jingyo ikloi jong ki trai Ïing balala ban penlip no ya kate ding bat light na ginu ki jing men saw ya ki men sim brio light tang ke jing Julor ba Malu mala ya kate ke JCB bat ke auto truck shu layo jing tep ru ba kate ke auto truck kadai ke badan yu number ML shipho a saw ar not san kadai ke bala long try de uwe ubajala ubala tip kerteng kum uharanda prasad ke bajupanan kam ban kit ya ki marba mardi halor kini ke jingja nakaliang ki bor pulet kathanat Umsning tang mare yo jingtep halor kate ke jingja kila let mar ban penlong ye ke jing toket bat kham tam e ban yo kem ye ki brio ki badan kti halor kate ke kam Runar. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center